Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke Ngisema Afrika thatha ithuba ngiyanibingelela ngethemba niyaphila igama ulinde kuhle ngwakhumalo Kwenzekwenzeke Podcast namhlanje ke sikulethele nje ke isiqeshana esincanyana nje sehlukile la isifisa khona ukuthi siyithimba lekwenzekwenzeke Podcast sikunika kokuhlukile noma sicele usizo kuwena la sibona khona ukuthi nathi siyalidinga usizo siyisizo seningizimu Afrika siyophumelela sonke ngokubambisana sithe siyithimba ke lapha na ke la thola lapha ku Facebook kwelinye lama page ensizwa lapha noSiphamandla umuntu akaNdlovu ensizwa yasembumbulu kuyiyona leseceleni kwami etheke lapha emayibhala yabhala ukuthi yenza izifundo zelokhu njalo lapha na ze public administration lapha na eUnisa kodwa njengamanje ayisakwazi ukukhokha noma uqedela isikweletu sayo ibhala lapha nje bekukhona u24000 yona ikwazile ukukhokha yazi yafika lapha ngithe uthe sekusele malini konje Nkosi yami sekusela u10 iveza wakusela u14 sempini ngazama kancane futhi sekusela u10 manje ithi ke njengamanje sekusele u10000 uzochaza kodwa u10000 rand okusho ukuthi ke njengamanje akasakwazi ukuthi akwazi ukukhokhela izifundo zakhe ngoba usuqedile ukufunda uyise cha ngaqedi usaqhubeka kodwa usuyabona ukuthi uyastrugglisha yes okay so ke iyabona ke insizwe ukuthi hayi akhambe kahle so siyayicelela ningizimu Afrika sizobhalwa la izinto zakhe la khona Unisa ziwu2 uzoyichaza futhi ukuthi umuntu odinga umsupporter engafaka iaccount yakhe angafaka futhi kwiaccount yase Unisa esebenzisa ireference yakhe le ezobe sibhalwe la ukuthi ifake straight to Unisa noma ifake straight kuyena yena bese yakwazi ukuyidlulisa ayise kwa Unisa mfowethu sikubingelele yebo bhuti anyusa kancane ivoice mfowethu hayi naphela siyaphila mfowethu kuhamba kahle hayi kuhle ya kufanele mfowethu ukhulumele phansi ushuthi mhlawumbe khona umama uyambona mhlawumbe uyambona umama la ukujongile umama ngithemba kanjalo impela uthi hayi uyangibonga ngoba uyazi ukuthi ngilapha njengamanje mfowethu ubhale page lakho ka Facebook wafisa usizo lokuthi ufisa ukulekelelwa nge school fees noma ke ngemali lapha eUnisa athatha usibeke mfowethu just nje iminute eli1 yebo bengicela kakhulu kubabukeli yes ukuthi bangilekelele ukuthi ngikwazi ukuqedela ifundo ama-fees ami lapha eUnisa ngiyasikhokhela ngikho funded yes. So ngiyasikhokhela sengizame kakhulu njengoba esho Dr Life ukuthi ngisuse lapha ku25000 ngabhala ipost bekusawu 14000 manje seku10000 ngendlela engizama ngawo amasenti so ngiyacaca ukuthi njengoba kuyophela unyaka ngeke ama results ami ngiwathola mengisakweleta so ngiyacaca futhi ngoba sekusele inyanga eyodwa kuphela iacademic year shuthi mina ama results kahle kahle impela ngoba ngisho nje ngeke ngiwathola ngoba sekusele inyanga eyodwa and ngeke ngikwazi ukuthi ngikhokhe 10000 ngenyanga eyodwa ngendlela engithola ngamasenti akakuvumeli lokho isibindi sinawo setup sokuphumela obala ukucela usizo hayi bese ngiphelele ulayini kade uhlanganisa angisiyena umuntu ojwayele ukuthi acele yes ngenxa yokuthi ngoba ngiveza ukuthi ngizamile kusuke kuqala unyaka kuze kube manje ngizamela ngenkoza ngingathanda ukucela yabo so ngenxa yokuthi sekuselinyanga eyodwa and ngeke ngikwazi impela ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhokhe 10000 ngenyanga eyodwa ngenxa indlela engithola ngamasenti so mfowethu inaba ababukeli bekwenzekwenzeke noma kuthiwa ka yena umukele kwenzekwenzeke la azodibana khona nayo si team yonke nje uyibona igcwele indlu ikwenzekwenzeke podcast iyazwelana nawe iyathanda ukuthola usizo inakhe sikakunika khona mfowethu uthini ukuthi at least tshela abantu baseningizimu Afrika siphaphathe sicele kubona ukuthi u100 rand wakho u50 rand wakho nathi siyi team support singakwazi ukuphosa ukuthi sikwazi isikwelethu sakho ukwehla siyisonke singaya phambili ungathini kuyinqenqela ngasekhaya mfowethu cha ngiyacela kakhulu babukeli ngiyacela noma kuthiwa into engakanani noma ungacabanga ukuthi ngincane kangakanani uzokuphosa kodwa ngiyakholwa ukuthi kuzowenza umehluko mase kuhlanganiswa nokomunye u10 rand noma imali nje ekwazi ukuthi idepositeke ngiyacela ukuthi ulekelelo mengithi 10 rand angisho ukuthi u500 usuroke nawo right no 1000 usu right nanomliphi inani nje ongasuthi ungixhase ngalo ngiyacela impela ukuze ngikwazi ukuthi ngithola ama results ami nami ekugcineni ngikwazi ukuthi ngiapplyele imisebenzi engcono
sithathele inye ke igxathu sikwenze ukuthi asikwazi sihlale sigoqa izandla kukhona intsha esebenza ukuzimisela kakhulukazi yoba sesazi ukuthi izwe libuka kalidunguzela intsha ezamaya angaze iziphinde iqale phansi nayo iphelelwe yithemba kumele senze konke okusemandleni #Kwenzekwenzeke podcast #sisonke siyaphambili #sisonke singanqoba ngiyacela kakhulu azobhalwa ama details ukuthi ufake iaccount yakhe noma ufake iaccount ezobe iqonde esikoleni kukwenza usebenzisa yipi siyafisa kakhulu iningizimu Afrika ngiyayithoba nina bakamdlokombani ukuba owakithi akangahlupheki ngiyafisa ukuthi masibuya kokuzayo sibuya naye azozibongela ke senze nje into enkulu R100 wakho R200 wakho R1000 lakho noma ngabe malini uphose esivivaneni hayi nange nqikezo futhi uyayizwa desishoyo hayi kuzwakala kahle impela ngajabula kakhulu ababukeli mase benze njengoba uDr Lafenza esho nje Ningizimu Afrika kunjalo nje ke sicela usenzela kanjalo uphose nami ngiphose nomunye aphose siye phambili siyathokoza kakhulu Kwenzekwenzeke